Pozdrav ljudi, nastavljamo tamo gdje smo stali. Kao što se sjećate, pobedili smo onog lika anti-magic guy i tako nešto. Ne? Ne je? Samo da pokupimo ove stvari. Zna se šta je preče, mislim. Ne, nešto laguje. Nebitno, a šta ja sad treba da uradim? Ne znam šta, sad on skače po krevetu. I ne napada me, ne razumijem. Ajmo dalje. Mama. Kak je lud. Ne? Aha. I sad kao ja... Aha, dobro. Ne mogu da verujem. Ability unlocked. Princess Kitty, how badly did they rape you? I can't get through. The door appears to be enchanted, so I can't turn the knob. You can't hold the doorknob, Bard. That's cheating. Yeah, I can. I have the stick of truth, which means I control the universe, and I say holding the doorknob. Hey, let us up! You're not getting up here. The ladder's up here with me, and I'm sure as shit not coming down there. The Bard must face judgment for his crimes. Well, let's see what we got here. I'm coming for you, baby. Oh, yeah. Those are some big old bitties. Man, oh, man. Good job. Princess Gone Wild. Double D Buddy Powers. Meni se baš sviđa kako je igrica osmišljena. Ne. Aha. Ne, treba da uradim da ovo padne, kao pa da... Ne to.
Ne? That didn't count. Ovako je. Šta bi trebalo da se uradi? Evo ga. Dobro je. Ne. Ne. Fins up. Dobro. I uzet ću ovo. Uzmem Cure Potion. Sada ću uzeti Health Potion i daću ga sebi. I napašću Evo bi, to bi bilo to. Šta će bacu pare? To je... Ne to, nego... Bravo. Rojdart, ne? Da, to. Sada vidimo ovo. I ko? Nowhere to run, Bard. Give me the stick of truth. Take it from me if you can, Wizard King. Step forward now and fulfill your Step forward now and fulfill Step forward now and fulfill your Ne mogu da verujem. Step forward now and fulfill your destiny. You're no match for a wizard. The stick belongs with us, and I shall use every bardic power in my class to keep it from you. Huh? You want to throw down, bro? Kick his ass, douchebag. Who is douchebag? That's Sir Douchebag to you, and he's about to teach you some manners, Bard. Bre. 1620 HP-a. Set him up, lock him down. Ne. Mana potion. Još. Dobre. Dobre.
Ne, on je Bruised. Ne. Nego ćemo Ability. Pa ćemo ovaj Royal Kiss da probamo. Sleep now, the whistle will start dancing. Gently now, put your mind to rest. Wow, what a terrific target. You want a piece of this? Oh, yeah? Živ je. Hey, 83 HP. Ne, umrla. Što si crkla? I just took a galley from across the sea, and boy, am I on fire. Ne, ne. All the world's a stage, and it's time you got the good. Hey, hot. Hey. Oh, yeah? Hey. Morat ću to sad se healujem. Hot. I šta ću da uradim? My ability. Uzet ću ovaj Royal Kiss. Close your eyes, no more thinking about troubles. Ne, nisam uspio ponovo. For you are blessed. A glupost. Wow, what a terrific Oh, you dirty witch. 1 second. Hot. That's smart. Don't forget A ne radi. Glupost. Close. a pop's on your neck. Ne znam zašto uopšte ne koristim. Close your eyes, no more thinking about troubles. Sleep now with A glupost, kako je for failujem you to? are blessed. Dobro. Uzet ću ability. Uzet ćemo ovo. Yay! Aha, tako radi, ekstra. A ne znam kako ona uvijek ustaje i to preživi. Ona, odnosno on. Oh yeah? Aha. Ne treba mi 10 PP. Uzet ću Power Potion. Još item on me. Yes. I sada ću probam taj ability ponovo. Yay! A ne znam kako. You want a piece of me? Ne. A ne treba ništa prema. Ne. Set him up, knock him down. Da vidim da li će sada da reaguje. Da, sad će da reaguje.
Nemam ni za šta. Ništa, onda ćemo iskoristiti. That all you got? Dirty bitch! Daj ću mana potion. Da bude Rosed Magic. Brown Shot. Uzet ćemo glupost. That all you got? That all you got? Yowza! Dobri! Close your eyes, no more thinking about Ajde da probamo, ne! Dobri! Now it's Čini se da sam uspio. for you are blessed. Look up. Oh, you dirty witch! What a piece of this? Dobri! Hit it. Hit it. Everyone's a Dobri! Moramo ovo proslaviti uz flašu Coca-Cola, čašu Coca-Cola, flašu. Dobro, to je tako. I šta sada? Uzimam stick of fruit, ne, ili ne znam. Da vidimo. Fruit of weakness. Take all. Samo da vidimo šta ima tu. Inventory. Ovo je to. Ovo je slabije i ovo je dosta slabije. Ovo ćemo. Mada kada bismo modify. Šta je bolje ovo? Level 2, level 2, level 2, level 3. I šta je ovo? Unequip. Ovo je level 4. Equip. Back. Da. Onda ovdje u boobs. Ne, nema ništa od ovoga. Možda modify nešto kao. Ne, ali to ću onako da uradim na ovome. Modify. 1 pp. Then menu block. Adapt nor of the. Aha. Then damage. A da, ovo ću. Pošto uglavnom bude perfekt. Dobro. Da vidim, pošto sam čuo od Davida da ima onom geju da se proda kao vibrator. Wood elf, druid, 6 armor, 8 armor. Aha, ja često max. Uzet ću melee attacking. Pa ne znam, ajde da uzmem. Uzet ću ovo. Modify.
Evo, uzet ćemo ovo. Back ability. Ne znam ovo da koristim. Unaprijedit ću ovo na maksimum, pa... dobro. Dobro. Take all. Running shoes. Just kidding. Take all. Ready to leave, sir douchebag? Stay Okay, here. but hurry up. This inn is no longer safe for our cans. Dobro, dobro, čekaj. Samo da vidim ovo. Take all. I da, šta sam htio? Da. U inventoriju da vidim da li imam gas maska. Again. Evo, ovo ćemo equip, modify. Evo, uzet ćemo ovo. Yes. Ne, šta? Equip. Pa da, to sam i rekao. Ekstra. I rukavice. Uzet ću ove. Modify. To. Equip. Back. Equip. Close. Ready to leave, sir douchebag? I vraćamo se nazad u kupa kip. Stick of truth is back where it belongs. I ponovo je tu kod nas. Douchebag, for your heroic deeds and valiant self-sacrifice at the great battle of the Giggling Donkey, I hereby make you an official member of the Kingdom of Koopa Keep. Welcome to the KKK. KKK. It's getting late. The Grand Wizard needs to go night-night. Okay, Mom, thanks for pointing out bedtime for everyone. It's a school night, hon. You and your little druid friends need to... We're not druids, Mom! We're fucking warriors of Oh, that's it. You're going to bed. The rest of you better get home, too. The Bard. It's late. I sad će vjerojatno nešto kao da me sačeka ili tako nešto. He, neće. Well, there he is. You make any new friends, sweetheart? Jest. Nothing to say, huh? What a surprise. It's late, sweetie. Go on up to bed, and I'll be there to say goodnight. Ekstra. Ček sam trenutak. Da vidim. Kako je moguće da ovo nisam uzeo? I kako je moguće da ništa od ovoga nisam uzeo? Take all. And yes. To je to. I da sad to idem na spavu. Ekstra. Good night, little man. I hope you're as happy as we are. Everything is going to be better now that we're in this quiet little mountain town. Jao, ne mogu da verujem. Ha, je možno, kao prva epizoda. Ja, ne mogu da verujem ekstra. I'm having a dream again. Okay. What's happening? Oh, Jesus! Jesus Christ! Oh, can we try the big silver one again? Oh.
Vidimo samo šta će mi urade, pa ćemo da prekinemo video. Dobro je. Ne, nisam uspio. Brzo je puklo. Ajmo sad ovaj. Ne mogu da verujem, ne. A ne mogu da verujem, kako? Ne mogu da verujem, ovo mi je najbliže igra što sam došao. A ne, zaboravio sam. Ne mogu da verujem, ne. Jao, ne. Sad ću možda se potrudim nakon ovoga, pa ako ne uspijem pravimo pauzu pa ću ja sam to uraditi dok ne uspijem. Nisam ni do pola. Pa ljudi, pravimo pauzu, pa kada uspijem ja ću nastaviti. To nas nazad, nastavljamo. Konačno sam uspeo. Is this your first time getting probed? That's a pain, but this is the kind of stuff you put up with living in a remote little mountain town. At least we don't have to deal with traffic. Šta sad treba ustati? Ne. You have an incredible control of your asshole. Get me loose too. Šta treba da uradim? Q? Wow, look at that. You must have broke off part of the probe and now you can control it with your sphincter muscles. Pretty cool. Da kamera... I'm surrounded by some kind of force field. Go find a way to shut it off. A je When you break moćno. the tree, I can show you how to get off the ship. Aha, ja treba sad kao... Ne. Man, I'm gonna be sore tomorrow. A šta treba da uradim kao da uđem tu kod njega i da... Nebitno, rekli smo da
ovdje završavamo. Pa se mi vidimo sljedećeg puta. Pozdrav!